Biyag ti tao. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awa, nanak ko. Apay ka de. Umay kayo man nga rod iti balay, takadoan nyo dagiti apo ko yo. Tadda pa na. Kaano aya, ita ka din. Katuan na, ta ita ti irurwar ko. Ala, isarayon to'y balay yo, ta umay kayon iti balay. Agkuyog tayon, tani agdardarasak. Jak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanen, adda makan iti balay. Ijay kayon ton amangan, darasan nyo ke ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yo. Pakilabayon to dagita nanang, wan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay amanday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasaya at mat, tamo yung asawan ti kasta. Taawan mat sabsabali, saan aya? Anak dakmat, tulong yung matin akanyak nga anak yo. Ngam ikan kay tulat na, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saanan anak ko. Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito'y balay tani. Jak pa'y masangon kagdalos. Ay punasan yun to amin atawa kantay sirok ti lababo kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet, tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag anya, nanang. Aginaw kayon to pa'y, tayak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko. Kunak tupay ka nga dakay dito'y balay damanang Sandra nanang. Napanak ije balay yung amawan tao. Isungay bati kun aja impadigo kasi daan nyo. Kinalubak ije lamisaan. Kastaya, anak ko. Ururayak ni manang mo, tawan pa'y laeng. Agawid ako man, ngam awan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, malaman nga mawampay laang. Ha? Aguri kayo. Apay taimay yo. Aggagatal samat. Ay, huwag nga rod. Kimaro nga rod, idinagigamak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon. Nga mapi ang nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod, anak ko. Kan kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinanglaba kadag itinagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ulas? Wen, takaasimot di kabsat mo. Saan na amasangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagado ti paparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo nanak ko. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namutlan 20 lat taon nyo. Nagririgat dagiti paparamid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo. Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo't anak ko. Basit laaba nagdagita. Ang mga nung pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan itinagdadagsanan. Saan mo't, Nelia? Naglabaak laeng kan nagdalos. Ay, nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, tani narabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, nanak ko. Ay, kasano, agawid akon atan makaturturog akmutan. Nagluto kayo. Igawandak man pa'y iti kanak nanang. Ay, mabiit lang nga ron, anak ko. Aywan, awan pa'y matlat maitad ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, baybay amanday tatangtangdan, anak ko. Saanan amasapul dayta. Imbes nga itad mo kanyak, igatang mukit de iti masapsapul yo. Ay katagyaman nga rod nanang, tani. Amo yung mati kasasaad ko.
Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtad iti suporta? Pulos. In black nakpaikit din Iso ajak makuntakan ti loko a lalaki. Ala, ano sa muna ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Uwinin anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang, maturo kayon, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainak mo't pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Uray ta si daglaeng mo't. Ala, makamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo, tainak pa'y agpulos. Nala, sumrag kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damot kit ditay kilaban anabati ijay anak ko. Linutok iti agsapa dayjay. Ay na, kilabanan day jay. Ipakanyon to kay din itidingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon ti paunag yo. Alala, agtugaw kayo, tay timplaan kayo iti kape yo. Ay na siya akong tagtimpla anak ko. Mataktak ka laang agtimpla. Basta agtugaw kay lakadi, di tananang, di kay tumakder. Tulungan ka nga rod ngaglo. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Isungay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo, nanang. Agbuya kay kit di iti TV. Aguldag kayo dita sofa, no kayat yo, tap no makarelax kayo. Ay naapay nga gininaw kay manditan, nanang. Pumanaw kay mandita. Basit mo't lato'y mainawan anak ko. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kung nakmatandi kayo may dito'y balay ngagtrabaho. Saan na tila aramidan nyo man? Ala, ingkay agbuyo iti TV di salas. Ay na, una yan aya. Para ginaw lang, saan mo't anarigat at trabaho dayta. Basta ingkay ijayan. Makaungutak no ipilit yun si kayat yun, nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay Danelia nanang. Napanak iji balay yung nga maawan kayo ijay. Apay aya anak ko. Umayo ko makaduan dagiti apo ko yo, tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. Kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang iji balayo, sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kas di nga ayabam iji balayo, manang? Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba, manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak jaketa pagtrabahon ni nanang. Ultima ginaw ka jaki paramid kankwana. Ngamin, masya nakiti inata, manang. No si ka, naimbag ka, tada asawam akatulungam. Ngam siyak ngay, agmay may saak. Agpakalaing ka mga agsao iti kasta, Nelia. Ala, di kayon agrikyer nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan. Pangaasiyo anak ko. Agpakalaing day di Anelia. Kunamitlan isunti inauna no agsasao. Awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo anak ko. Di yu ikan iti tawid day di Anelia nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itidyokan kwa na. Anya? Siyak ti inauna. Iso asyak ti masurot nanang. Agbingay kayo tagkapsat kayo mo anak ko. Kaasimot jay kapsat mo. Natangsit day di Anelia. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, no anya timbaga, iso titong palin nyo nanang. Jay laang nagsaadan ti balayda ti itidyokan kwa na. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka akayat nak, Alfred. Adaan nak ko. Saan akon abalasang? Juan Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka kayat? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanom. Agdin na ta. Di ta mabalintag kasar. Tamo mat akasado ak. Ngumkit di, nabayagan na nagsina kami.
Sige nga Rod, aklonan kan. Basta maipatag mo kumamot dagiti talong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra iya balayda. Asino ngay dayday? Nobyo na? Ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mo't alalaki dayday. Namidduan anakita. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya, nay, asino ngay nga tadayjay? Inkanto kitaan. Tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitag sakit tinakim na. Amo kung ti style dayjay nga anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay ay trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred, nagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat laang agsapaw. Awan mo gayam trabaho na. Agsapsapol nga Rod. Makasapol to kadi. Danag yun aya. Amangan mo't no papakpakan laang kun ka. No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakan no bilang laang? Siyak mo't nanang. Alawa mo't gayam titaga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damot laang kadaapong mi. No kasta, duha kayo lang amang tawid iti dayjay. Wala, ngam kunak nga rod kininanang asyak amin timang tawid iti dayjay. Ikan nalabas sit jay tangsit akabsat ko. Kat, anyat ko na ni nanang mo ay. Isakit na nga rod jay kabsat ko. Apay nga kasta. Andan sa amat paborito ng anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nanginalakid din umaila ako. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agipatakdir ta iti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumabay. Mabalin pa iti gasolinaan dito. Pangalaan tangay iti pagpunan ta, Alfred. Ila ako ta ti duma at hawid mo Mangibati tala iti pangipatakdir ta iti negosyo ta. Mayatan. Ayunan niya. Masapol nga rod nga ado ti tawidak kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akit iday ta. Kita nanyamot ti maaramidak. Tapno si kalaang ti papanan dya sa nikwa ti inayo. Papanam kabagis. Inak kano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagis. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ang makaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo Basta kunana mo't amapanak ije balayda. Ay na, bagbagaam ni Sandra kabagis. Inunglaw sa amot tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisang putpay lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan ya anak ko. Ngam kanayon nakmat akong traan. Talaga sukir da dyan Sandra. Iso akas dyan tinagbambanagan na. Tanasukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa'y tanay aldawan. Sige kabagis. Nanang, kunan ni Sandra, pakilabayo kano dagitoy. Ha? Yan agdalos kayo kano dito'y balay nanang. Ngem, aginahayag kayo tapno sa anak maisturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang amin. Awan turturog ko'y derabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakkelan a karne. Ngam sadot samot. Ngam, apayakas jay dagiti mata na.
naglalabasit ken kasla agpiwis-piwis nga agsasaw. Manirisem na nga taday tiyay. Ay, naalikutag pa'y dagiti matanan o agsasaw. Ay, sabali tiriknak iti day tatao. Rumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ne, ungtan na mutin dagiti apukok. Kacho ti makaraman, ha? Ay sus, ayabak dagiti apukok. Sandra, anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagakwan. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyom. Ha? Apay nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan na mo't iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang tikas jay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta anak ko? Ibagbagak laeng ti kapaliiwak. Taparamot laeng iti pagimbagan nyo nga agiin Huston, nauray ka sa no ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayateklata. Ay na, kung nagtumot nga minasan at tilar aramiden nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laeng. Basit lang nga uyak dayto Ay, naglaba kayo man nga minan itinakad, ado. Kuna ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa'y lagnad ije balay, tapno maasikaso kayo na imbag. Kasano, dagiti dingwon ko dito ibalay, anak ko. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnad kayo pala ije balay. Mayat kayo man, wano saan. Nangalaam iti karbengam amang ipaidam kininanang Nelia. Paumayong mat ije balay Agpaimbag pay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirikrik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Bakit ni nanang? Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabahuan? Talaga asip-sip ka. Kayat mo ti agpalakas kininanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na iti tawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ibagpagamanang. Atap mo lang dayta. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Iso pasensyakan, no jak palubusan ang mapan iji balayo. Magandang kang aminan, Sandra. Mabiit lang masulbar ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonday jakapsat mo. Wunan, Alfred. Tapno awanin ka inagaw ko iti atensyon ti inami. Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa ang mapanawan ni nanang. Kasta. Ken, kaano ti panang iwayat tayo amin? Tulungan na ka. Duwata amang iwayat iti amin. Tap, amangan numarigatanak. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planuan ta na imbag ti amin. Alan, agaramat tayo ti kastoy. Tap no maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwartam ngay gatgatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawaan. Tap no marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga rod, Alfred. Ni manang Sandra ti umawawag. Apay nga ta. Hello manang? Hello, Nelia. O may ka kumadagos dito balay. Itaray tayo di ospital ti anak ko. Ha? Apay manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Sika lang ti amo kapag patulungan. Sige nga Rod, mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabak alugan na liya. Darasam ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalatan ti umay. Sige nga Rod manang, umaya ka dagos. Ni, ada kamit kaya manong Alfred. Kuna ni manang awan ka, ayan ti ka nakak. Sumrag ka dagos. Ay sarap dirito. Batanak, anya tararamidam.
Di bakalan. Mayang Sandra, tulungan na ako. Para ka mo! Darasan! Uwan ang Fred. Nan? Sa bali din na palag ko. Di na kayo! Tulong! Jacqueline, pagaro pa may turad na kapagaramitan iti kasjeti kabsat ko, nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka nakataray ka. Mabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idan dagiti pulis. Nagdakas gayam ti plano day a Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nilya ading ko. Latingitag Sandra. Ngam saan arab-rabak tinaramid jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar-aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yak tinaramid ko, nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, manang. Kabsat na, nga may turad na gaya mapagaramidan iti dakas. Pakawanin na kumaading ko. Pagbababaw yak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat gandak. Oh. Amom no kasano ti panangipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anyat kayat yung asawan, nanang. Diyak kumakayat nga ibagatipod na. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko, anin Elia. Nanang, diyo ko naan nga ampun ni Manang Sandra. Wan, maladaga pa'y laang idiim paampun da kada kami iti da iti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigitag, ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasulam. Nanang, apoy adiyo imbagbaga da ita. Ulitag, diyak kuman ibagamay sa kang ampon, nga mapilitan ak, Sandra. Iso apasensya kan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini, Sandra, kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensyam ka bagay. Sa inaramid mo lang tirumbang. Maasyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapag nakman na. Hindi pa lang amin nga ibagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo ba't kaya? Manong, Malala. Awan tirumbang nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasjay, tirumbang kadakwada iti nobyo na. Tawan asida. Biyag, di tao. Diyos saya, honey. Adaglakla ko iti barbecue iti masungan. Makapangpanganak iti barbecue. Iso adumagas tabi iti na. Kwa. Awan ka din sa balay paggatangan iti barbecue, Claire? Makapangpanganak una yan. Ang mga noawan malapsantan ngaglak na ko iti barbecue. Okay. Sigat ti makamo. Yadayo mo ti pangiparadaan iti lugan. Di mo ibatog iti ayan ti aglaklako. Okay, honey. Areglado. Oh, aduin ti order ya barbecue, sir. oh, at titibariayo, sir. Nanang, barbecue man hour 200 pesos. Pasig alasaga. Wan, madam, mabitlaan. Alay, anak, mangituno ka iti lasag nga agbalor iti 2 pisos. Order ni madam.
Wen nanang, mabitlaan. Subliak, damdama. Asino day jay nanang? Amamuyo ka di. Saan, anak ko? Madlaw abak nang day jay babaian niya. Ta nagpintas ti kotse na. Ang napimpintas kamot lang nga at ayo, anak ko. Sa bali tinang iturungan nyo iti saritaan, nanang. Kat agpay sumat. Tilaang nangatiwan na kan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Di alahas kan di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasika kat marigri kat laeng anak ko. Nakasuputan to'y order jebak ng ababae anak ko. Nang isuputak matan iti suka pang isawsawan da. Ingkayabanin ni madam, wano ipanmulaangan iti ayan ti kotse na. Wen nanang. Ay, aday tantikot siya ni madam. Ala, napanmatan. Ma'am! Kasanupay amang ngagnakngay. Nagluko matan day siya babae. Pinanawan nanti order na. Lanang! Napanmatan siya babae. Ne, apay ngay adi na inala ti order na anak ko. Diyak amo di mo't nang ikaskaso. Imposible adinak nakita nga imasidag itay. Naglukon. Mangilawlaw anday jay Ala, saan na bali anak ko? Saan ang masayang dagita? Maila ko pa'y dagita. Mas daw awaken ka, honey. Apay adi nagdagnak anang pandar iti kotse itay. Diyak lakad nga rod na ala di order ko nga barbecue. No apay ngamin nga ijay pala tinaggatangam iti barbecue. Kat adumot dagiti malabsan ta daduma. Madlaw ngamin asana nadalos tila ako da ijay. Anya? Ay, makapangpanganak pa'y mat iti barbecue. Sige, mangkita ka niti sa bali paggatangan ta. Ay, alaman laangan. Sikat imakam mo, honey. Oh, papanam, Alea, anak ko. Inakbalunan ni Josiah iji talyara pagtrab-trabawan na nanang. Sumatla na gado tilinutom nga innapoy kan masida. Tabalunam gayam, genobium. Wen nanang, sorpresa akman. Jak imbagbaga ang mapanak itayan na. Kailiw ko nga minan. Medyo nabayag basitin asaan ngay imay dito balay. Ala, aganad ka nga rod, anak ko. Kat, ijay kakadimatan ang mangal daw. Wen nanang. Day giant tinobyok. Andan samat ka sarsarita na iti cellphone na. Di ka wala mangag. Madamdaman kanto ng umawag, okay? Bye! Ay, day giant, nakita na kon. Josiah! Alaya, apay nga daka. Kaya't ka sorpresaan, love. Ha? May liwakan ka. Di ka maure nga umay ije balay. Isong ay mayak. Excuse me ha. Sorry, ngam saan ka amasango ita? Makumikumak ngamin dito talyer. Ado pa'y araminak. Agawid ka pa lang, tatalaga adi ka masango, wen? Imbalunan ka iti pangaldawam. Ibatik Yawid mo na kita. Tanalpasa ko na nangan. Sige tani, busy akalaya. Apay nga takas Excuse me? Ayan ni Josiah? Pabit lang, ma'am. Ay, bak. Aguri ka. Kasla nakit-kita kunday ta babae Diyak la malagip no sa dino tinakakitaak. Nimat Josiah ti sapsapulan na. At saan ka pumanaw? Agtugawak iti day dya banda. Ta medyo nalingad ijay. Agpaliiwak. Sa balit agparparik na kanyak. Nasaya at tada ka, anak ko. Ne, agmay-may sakan samat. Di nakaintulod genobium. Apay ngagsangit ka. Apay kunak. Adda ka didakas anapasamakan ka, anak ko. Adda nang bastos kan ka, wanuan niya. Adan sa bali anobi at tinobyok nanang. Anya? Nakita ka mismo. Naimatangak ti kinalaylo day titunggal maysa. Inalilaw nagtinobyo.
Dahil dyan babae takin ko iti talyara pagtrap-trabahuan na. Anya? Ay, anak, aklunam tigasat mo. No di na kan kayat ni Josiah, aklunamon. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kuana. Saan amay may sa ti lalaki, anak ko? Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, anak ko. Mangantanan ako, nakaluto akon. Di ka unay aglinlit, ay anak ko. Ulit, aklunam tigasat mo iti ex mo. Tawan laban mo kan kuana. Takunam abak nang dyan ang isukatan na kan ka. Malagip ko no sa dino tinakakita akit inay dya babae nanang. Kan nakita yung matan. Ha? Asino day jay aya? Diyay nag-order idi iti barbecue ngam intarayan na mati order na. Anya? Wana nang. Kat nalabit. Kadwa na ni Josiah iti dayda ka nito. Inlimod na lakit di iti dayda babae iti may papan kada kami. Anya? Ay, apag iso. Ni Alfon, diyag isalsala pa iti sango ti boarding house da. Alfon! Si kamot gayam. Ano ya? Ni Josiah, ada ka di? Ay, ada dita boarding house may. Umay ka ah. Ay, please man, kayat ko ang makasarita. Umay ka. Ayabak ti gayam ka. Josiah, ada ni Aliyah iti balkaon. Anya? Anya kanot masapol na. Kaya't nakakano makasarita. Ay, ibagam tawa na. Kuman. Anya? Sana masapol aliklikan ni Aliyah. Nasaysayat no kasarita ba na imbag, pare? Tapno sana mangnamnamakan ka. Ay, kasi mo di tao. Ibagamon ti pudno. Tapno sana na mangnamnamakan ka. Kasladyak kabaylan ti sumango kan kuana, pare. Kapo ka dita makunkonsensya ka, pare. Ha? Amok ti marikrik nam. Iso maawatan ka. Anyang ingarot. Adaditan. Natulagan ti kasaryo ka ni Claire. Iso nga ibagamon tagpaiso. Anya ti basol ko kan ka, Josiah. Ibagam. Basta lipatan tanti may papan ka data. Ibagam nga rod no anya tinagbasulak. Tapno amok tilintag ko kat maurnos matlang ti amin ka data. Ayayatan ka. Amom dayta. Di na kumamot basta panawan nakaslawan na niyaman na. Maasi ka kanyak. Basta saan ka nga ayaten, Alaya. Ayayatan ka. Di na panawan. Tumakdar ka kuma. Di kag pa rin tumangiti sangok. Agawid kan tanalpasan ti amin ka data. Saan kan nga ayatan? Dito'y a restaurant ti kanayon apanganan mi idi ni Josiah. Ay, nalami isan do'y taraon nga in-order ko. Ngam talaga nga awan ganas ko amangan. Ipa-take out ko tulangan ti in-order ko. Come on, honey. Dito iti pagtugawan ta. Okay, honey. Anyan? Dagiti man nga lilaw ti simrak dito restaurant. Di la nagsapul mo tanday ta alalaki ti sabali apangananda. Dito'y pay mo tinangyagan na iti dayta babae. Mapanak bit iti comfort room, honey. Okay, honey. Ay, gundawayak ti masidag ka ni Josiah. Tapi manaw ti babae. Makamuditan. Josiah, Oh, agsarita ta kuma. Alaya, di mo't nalpasta na nagsarita. Ado pa'y dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Alaya, pangasim. Naglakati pa nang isukat mo kanyak. Kalbasan na naalam ti kay kayat mo. Tinalikodan na kun. Pinangnamnaman na kiti awan. Di mo inik ka ni ti patagdag iti ado na nagkadkadwan ta. Di pa nagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti subad mo kadagita. Honey? Oh, apay, asino ka? Apay apagsasawam tinobyo? Siyak lang mat ti babae nga insukat ni Josiah. Ti sigod anobya na.
Anya? Alay, pumanaw kan. Pangasim. Di ka ko maagi-skandalo dito eh. Asino nga min dayjay? Apay akas jay ti bagbagan eh. Sigod ano biyak. Ngam na bayagan na nagsina kami. Anya? Pasensya mon. Tadi na lang amin maaklon ti panangisinakan ko na. Iso akas jay. Nagpuskol mat ti panagrup-rupan eh. Di mo lang arudan kaya? Ngam idaldal na pailaang ti baginakan ka? Uwan nga rod. Ang bayamon. Sana na dahi dya babae ti pagsarikan ta. Tinasaya at idarastan ti panagkasarta. Imbes nga inton umay abulan, inton umay alawas laangan. Tapno kabukbukudan kan at talaga. Ay, man tigas na pare. Ni Madam Claire ti makamoy tigas tusan yung agkasar. Iso, naku nakanagasat ka. Tabak nang ti mga asawakan ka. Ay, sti, asawaan. Ay, aging kita. Kasla jackpot dyan. Ti panagsinayo akin ni Alaya. Dilig mo ti lang ah. Napimpintas mo't nga dayo ni Alaya. Hangam ni Claire. Shh! Huston. Wala, agtrabaho takid din. Sige, ipaigi jula ang dagiti napili yo. Ta isarunok nga iluto inton madamdama. Agawid ako, nanang. Ni, nasapa pa ilang anak ko. Tulungan na ko Basta mamaya. mo na ako nga gawid. Sige na kon. Napanan. Ay naglukon. Pinanawan naklatan. Talaga sa bali ti epekto kan ko na ti panagsinadan iti ex na. Nagbalinan ama nagpungpung to. Katawanan ti raragsakan na. Ay, baybay akman langan. Aw-awatag latan ti anak ko. Dapat siya ka makailiw-liwag tumutlaan. I love you, honey. I love you too, honey. Nakaragragsakan. Ngamin, nalpasan ti kasarta. Ura siya. Kat sapay ko ma. Tag na nayo ng dahi tayo kinaragsakta. Claire, honey. Talaga gayam abak ng dyan na asawa ti ex mo. Anak ti may sa negosyante. Amok. Tila ang kinabak ng dayja babae ti kinayat ni Josiah, nanang. Kastamot ti ibagbaga dagiti tattao, anak ko. Siyempre, ado ti kwarta na. Nagasat dayja babae ta anak ti baknang. Daksang gasat aklaan. Tamarigrigat ak, nanang. Ala, di ka naglida ay anak ko. Napintas ka, Aliyah. Kan uping kapay. Patsyak ang makasarak kanto iti adayo, anasaysaya at ngam ti ex mo. Basta, panawan na kung dito boarding house ta pare. Wala pare. Ay, may kawa aklakid di. Ora siya nga ron. Ang madamot nga minanasamak. Agnaid kami ka ni Claire balay da. Ay, swerte ka talaga pare. Agbalinto na nanam ay tibiyag mo. Bugbog tong anak tibak ng tinasawam. Isumot siguro tigasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Ket kasanungay. Tangay madam ti awag ko di asawam. Sermet nga raw doon ti awag ko kan ka. Ay ket si kalata pare. Honey, tikayat ko. Agsardang kan nga agtrabaho ijay talyer. Anya? Anya lang ti aramidak no jak agtrabaho honey. Agdalinod ka dito'y balay. Ah? Uray saan ka agtrabaho. Kabailan ka asuportanan, honey. Aliyah! Ha? Ne, apay dagita kawas mo anak ko. Agim impake ka? Papanam. Mapanak iti sa bala a lugar, nanang. Anya? Ne, anyat ko iti sa bali a lugar anak ko. Panawan nak dito, ngagmay-may sa. Inakagtrabaho. Ne, kalaat sa dayta pangadang mo anak ko. Anya trabahom ijay. Diyak mo. Makamuditan. Agsapulakton iti pagtrabahwak ijay. Anya, ay naanak ko, amum ka iti sasawam. Awan kan samot iti bukod mo apan unod.
Saan ka apumanaw, anak ko? Delikado ti pampanunutam nga aramidan. Amangan numaisagmak kay jay, anak ko. Didak pa kadanagan. Awan da ka sa mapasama kanya. O sige, mapanakon. Di ka pumanaw ko, nakmat. Anya ka ka di. Dida kayon, pasensya kayon. Basta didak pa kadanagan, takabaala ka sa lakniban ti bagik. Sige, mapanakon. Diyos ko, tarabayom ko madya, anak ko. Ilisim iti paggad. Adumat gayam ti wagwagan dito a lugar. Nagdakkel day tapasdak. Kat pasig awagwag tilako na dita. Okay. Mabit lang nga, Rod. Ada pa panahon. Ay, da kayo pala ti makamu dito, itanda pa panak. Dahil siguro ti akin ko iti day tapagtagilakwan. Ay, di taman kit ti pagdamagak. Barang agkasapulan da iti sales lady dita. Jelakay, naglusduyan ita yan tiri daw tilugan. Ala, awan samot nakakita. Sir! Sir! Hospital. Ipanta kayo sa hospital. Owan, sir. Mabit lang. Mga yabak iti taksi. Abay, anyang napasama ka ni Sir. Agkupit samot ti barukong na, Manong. Taray na kayo sa hospital. Sir, mabit lang. Sige, tulungan kan, Manong. Pasensya kayon, sir. No simuro takada kayo dito ospital. Sakit dito rumbang agad daw iti pasensya. Tanataktakan. Anyat nagan mo. Alaya, sir. Natumatinagan ko. Agyaman na ka. Mabalin na ko na panawan tao kaya kanon ko na ti doktor. Nagatake man ang ti sakit ko iti puso. Agyaman, okay akon. Amangan no dapat papanam. Awan nga minti, ambo kapapanan dito a lugar, sir. Anya, apay nga ron nga da ka ditoy. Umayak agsapol iti pagtrabahwak, sir. Anyat nalpas mo basang. High school graduate aklaan, sir. Iso nga uray katulong, basta agsweldo ak. Kayat kun. Alaan da ko nakatulong yo, sir. Sige. No kayat mo laki diti agtagi balay. Alaan ka akad kadwa ka di balay ko. Ha? Agpaiso, sir? O sige, kayat ko. Dito iti balay ko. Sisyak tagnanad ditoy. Agmay-may sa kayo ditoy. Kat nagdakkel to'y balayo, sir. Wen, sumura ka. Umay ka, alaya. Nagdakkel to'y balay na. Sir, ape anak ko na yung agmay-may sa kayo. Ayan ti asawa yo. Nabayagan na natay. Agam ada anak ko ija abroad. Taluda. Adamatan kabukbukudan da pamilya. Kasta ka di. Nangasawa kita may kadwa gundaway. Agam natay metla dagos gapoy ti sakit. Sa idi nabalo akman din. Nangasawa kita tagay lokos. Agam natay manen. Ta na disgrasya iti lugan. Babaluan sa amat da ito'y. Sige, umay ka. Tulungan na ngagluto. Agluto ta iti pangrabyan ta. Itay pa'y siguro ang nakaturog ni Sarnato. Ay, agyamanak. Nakasapula ka dagos iti pagtrabahwak. Sana bale? Agmay-may salaang ni Sara pagserbiak. Diyos ko. Sapay ko mata da napintas agasat nga agur-uray kanyak iti daytoy a lugar. Isumat lang jak ma-search ti FB account ni Alaya. In-block ko gaya midi. Tinasayat, iyan block ko manan. Ti asawa ko. Apeng imbul sa madagos ti cellphone mo idinakita na, honey. Ako itayat pa lang amin nga cellphone. Nabannog ti matak, honey. Nan, kitaak man ti cellphone mo? Awan, ti rumbang. Kitaak ko na. Aha! Account ki
ex mo tinakitak adagos dito yung cellphone mo. Kunak man no in-block mo day jay a babae. Apay, kailiw mo ti sigod anobya? Ne, saan, Claire? Anya, matanday tang ibagbagam. Imperak mo matan ti cellphone ko, Claire. Asino tinanggatang iti dayto a cellphone, ha? Ah, Siya! Siya! Iso nga uray anya pa'y ti aramida kadagiti cellphone nga usaram. Awan pakibiangam, tasyak amin tinaggapuan dagita a cellphone. Ita, ibagam tipod no kanyak. Apay nga inan-block mo day chay nga alaya. awan ti madi akay papananday ta, Claire. Ha? Di nakpadpadasan, Josiah. Di nakpailaam amuunay. Ha? Ori mo aran ti pudno nga ugali ni Claire. Claire, honey, I'm sorry. Honey, sangwunak mamat. Sorry, ah. Awan ti sabali akay papananti naramid ko. Maturog kakitin. Okay. Araw ko man kamay. Nadagaang. Dumandan ka. Oh, Romarakon, mabati kan dito balay. Ang mga nutila papanam, Josiah. Di mo lapadpadasan ti mapan agbabae. Takwartak tumat laang ti pagbabaim no kas pangarigan laang. Ha? Napuskol launa yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa ila ti agbabae. Kat doon ka lang arudan dito'y balay. Houston, nagsakitan ti panagsasaw. Sorry, ngam si kamit laang ti mang prob-probukar kanya nga agsao iti agkakasakit. Kan may sa, talaga akas tuyan ti ugali, iso nga irwam mon ti bagim. Ah, Talaga akas ti ko, naimo na, nang runa, no ex mo. nagbasit aba ti panggurguram kanyak. Kinawan mo't ti rumbang apagimunan, tawan mo't madi nga aramid ko. No basit la aba nagdayjay para kan ka. Saan kanyak? Dakkel aba nagdayjay apang gapwak nga agimon. Taamok, dayjay pay lang aleya ti adda iti panunot mo. Saan na pudno dayta? Pudno! Napintas dayjay nga aleya. Adayo anapimpintas ngam siya. Napimpintas ka. Di na kun bulaan, Josiah. Di mon mayalis ti alipuspos ko. Amok atila ang kinabaknang ko, ti kinayat mo kanya. Amok na da problema, pare. Mariknak dayta. Ni Claire, pare. Apa ito asawam? Anyat problema maya. Hari mo aran ti pudno burik na, pare. Naimon. Sapay angin ti pagimimunan na. Kanayon nak nga apaan. Anya? Pagimunan na ni Alaya, ket nabayag lang nga roda na nagsina kami. Naglaing pa'y nga agiboy-boy. Naggapwam, kan apay adi ka nagpakada arimor. Sinarong karak ti gayam ko ni Alfon. Gaya mo, ano? Mabalin ka di! Di ka nagsaw pa'y! Houston! Bukawan nakpayitan, Josiah. Ha? Nalipatam sametan no asino Amok! Amok asi ka timang palpalamot kanyak! Ket tapno awanan ti ibuy-buy mo. Agtrabaho ak, tapno adamot pangalak iti igatan ko iti kanak. Anya? Anya kumaatrabaho ti sarkam? Addan inaplayak at trabaho. Agpayak a waiter iti club ti gayam ko. Anya? Club? Ha? Ijay, ti kayat mo apagtrabahuan? Tapno ado ti makitam a babae ijay? Kasta ka di? Makamuka no niya ti panunutan. Ha? Talaga kit di a babaero ka? Ibirok mo latta iti ayan dagiti babae iti bagim! Sir Nato, adto yun ti kawusyo, naplant sakon. Thank you, Aliyah. Ha? Inig ka man yung matanti Max, sir. Sorry, ng bayad di pa naglabas del daw. Ininota natin nagtirig na ka. I love you, Aliyah. Please, love me too. Dayto yun ti inururay ko. Ti inararapaap ko. No, yata nakmet. Ipaay ko amin na masapol mo.
Adda ka dinamnamak, Alaya. Kwa, ayayatan kamat. Nato. Oh, wag yung anak. Ikasar ka dagusan, Alaya. Ada invitation card mo, pare. At to, oh. Invitation para iti anya. Luka ta mata kitaan. Ni Alaya. Agkasaran. Anya? Kas lalakay mo ti adda iti ladawa na kadwana. Awan nga ron. Kano nga iti kasarda? Sigurado ka, anak ko. Makiasawa kan iti amaw. Uwan, nanang. Ay ayatom ka di ni Sir Nato. Sursur waktu pa ilang ayatan, nanang. Anya. Anak, no saan ka sigurado iti riknam? Di ka pa ila makikasarkan ko na. Sigurado akon. Makiasawa akin ni Nato, nanang. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you. Congrats! Alaya! Thank you, Alfon. Naimbag man tayo, Maika. Aywan, ayan ni. Alaya, congrats. Ay, thank you, Josiah. Iso ni Nato, di asawak. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Alfon kan Josiah. Hello, nice meeting you. And thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige ha. Alaman mo may pandagitindad dumabisita. Mangan kayo lang. Di kagbabain. Pare, bungga ti kasarda. Ang grande talaga. Ba't nang lakit di asawa ni Alaya? Lakit dia. Pag ano ko man ni Alea day ta alakay, no awan kwartana. Patsek at ila kwartana ti kinahit ni Alea. Kasmat lagar ka. Timot lang warta ni Madam Claire ti kinayat mo. Mabalin ka di pare. Sana tila ibagbagam dito eh. Sorry pare. Tao lang. Sorry. Pare, talo aldawa na di ka nagawawi di balayo. Amang ano sa pulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamis. Isojak pa ilagawid. Kan may isa. No sa pulon nak ni Claire. Imay ko man dito eh. Ngamawan man. Pare, urnusan yun di bagbagiyo. Tapno, madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pa ilang agawid. Dituyak pa ila dagus mo. Adda dito ni Josiah. Uwan ma'am, adda. Ayabang. Pare, adda ni Madam. Pare. Claire? Oh, adda ita. Inyag kun dito iti maletam anaglaon kadagiti kawas mo. Anya ka din dahi tang raramidam. Kasta, pagkatam tamaletam, taipan mon iti ayan ti babaim. Kasta mo ti kayat mo, saan ka di? Manungal dawan adi ka nagawawid. Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Adda na jak kayat ti agawid. Itikas tang raramidam. Apay ti ko nam, pagtatakkunan ka, Josiah? Saan kan apagan ano? Apay ti ko nam, si kana ang tilalaki dito'y lubong? Anya? No sina ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin ang ibaga iti dayta. Amok tumit la aday ta ti urayam nga ibagat. Ti panagsinatan. Tapno nawaya kamanan ang mga saway ti sabali. Babaero! Sweetheart, tangay awan pa'y matanak ta. Apay no pagadalan nak. Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Kaya't ko ti makalpas iti koleyo. Sige. Sige matla ti uraya ka mang ibagay iti dayta. Tano pilitan ka. Ang mga numasayang lang ti kwarta pagadal mo. No agsardeng kan tumat lang. Promise, sweetheart. Ipasnag ko ti agadal. Tapno saan ang masayang ti kwarta abusbusan ta. Promise. Okay, Karol. Apay manan. Nasakit man ti barokong ko. Nagtumar ka kadi iti agas mo. When, sweetheart? Mapantay ti doktor? Sana. Okay ako na. Sigurado ka Hindi ka pala rumrumuar dito balay. Aginanak ka. Tamangan no kumaro tirikrik na
Papanam pare, nakarubot ka? Jak makontak ti asawa. Iso nga gawid ak. Ha? Grabe sama ti pasugnod na dyan pare. Uwan nga rod. Iso siya kung tiag pa kumbaba. Kasta ti rumbang. Agasawa kayo. May mayat nurnusan niyo ti bagbagiyo. Uwan pare. Iso nga gawid ak. Takasaritak di asawa. Nakasapulan na siya tiag pa kumbaba. Tapno maurnos kami matlang. Araminak. Ha? Anyat masapul mo? Sorry, Claire. Please, urnusan tamatan ti amin kanata. Di na kanipastrakan? Honey, ikaw di kasan. Papalataw tayo, napapananta. Okay, honey. Wait a minute. Ha? Asino na jay? Ti baro nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, addan kasukat ko. Wan, apay, agreklamo ka? Claire, Ang sumra ka, tapno di mo matkunkunan. Umunag ka, kayam amo ka iti baro nga asawa. sanan, pumanawak matlang. Pare, di ka unay tanabartakan. Sakit di malibutan, pare. Una, uray saan mo ngay nayat unay ni Ma'am Claire. Nasakit lata mo ti may sukat. Mabalin mo ti agdarum no kayat mo. Sanan, makamuda niti, biyag da, pare. Ibarda kaklangan da ito, uy. Alaya, Apay ka di manan. Maditirik nam. baka tortoro ka. Umuna ka na maturog. Jak pa'y makaturog. Umabay ka kanyak. Tapno na simbang di pa naturog ko. Sige nga, Rod. Kumustan ti asawa, manak ko? Masakit ka dilata. Huwag nga, Rod, nanang. Ada kami man nandito ospital. Pasit siguro ti pa naglakay na daytoy. Kan nakapsutan. Tila tumtumpuar mo ti nasakit na. Ada na ko na ti doktor na kanyak. Ngam saan na masapol nga ibagak nanang. Anyat imbaga ti doktor na aya, anak ko. Basta, di yun amuan. Jack kabalan na baliksan. Alakat, ano sam nga asikasun taasawam kat nga rod, anak ko. Ay, di mo pa'y lang nga rod maituloy ti panagadal mo, anak ko. Uy, nanang, hanggang sana bale, tamay sala semestre, aggraduarak ton. Mabalin kong tulad nga ituloy no kayat ko. Anak ko. Nasinpot ta asawam. Iso nga asikaswam, anaimbag. Uy, nanang, nagbalin mo tin anapatag kanyak ti asawa. Gapoy ti kinasimpot na. Alang arudan, putdan tanti panagsarita ta. Di mo pampanawan ti asawam, anak ko. Ani, agsapa mo't gaya man. Nagsakitan ti takyag ko ang nagpunganan ni nato. Inayadak nga ikatan. Ha? Agore ka. Apa ang naglamiis? Nato? Nato! Ha? Saanan nga kang angas ti asawak? Awanan ti asawam, anak ko. Natayan. Nanang, Anak ko. Anyat marikrik nam ita. syempre, nalidayak. Aklunak, awan ayat ang nariknak idi nakikasarakan ko na. Ngam kabayatan ti panagdan nami. Nariknak no kasano ti panang ipatag na kanyak. Impatag na kiti husto. Anya nga rod ti planom itan. Kasanon nga'y dagiti negosyo day dinato. Siyak ti mangimanihar ka dagijay nanang. Kabayatan na, ituloy ko ti panagadal ko. Sino di mawagkin ka pare? Di agency pag-aplayak para abroad, pare. Agaprot ka? Wan, pare. Padasak man tigasat ko di abroad. Anya, naimbag no di kanto may kawa. Panawa mong ti trabahom ditoy. Kapilitan na. Tani, tumaklakay mo't dataon. Awan pailat ornong ko. Awan mo't ngamin sirbina ng asawa kay tibak nang.
takas dyan mo tinapasamak. Insukat na kamat. Uwan nga rod. Ngam, okay lang. Naklon kong dayta pare. Agtrabaho akid di. Ay na, nakagraduar ka na nako. Wen nanang, isagot ko ti baligi kada kayo. Ay na, agyaman na ka nako. Nakaragragsakak. Ngam na si Bibiyag kumapay day di asawam. Sigurado, nakaragragsak mo't akas kadata, anak ko. Wen nga ron nanang. Mala, agawid ta nga ron ang anak ko. Kaano ka nga agsubli ijay lugar day di asawa, anak ko? Ay, jak pa mo nanang. Kasano nga ron dagiti negosyo ijay? Asino ti mangkita? Adda dagiti binilin ko akatalag ko nanang. Isuda pa ilang ti makaamo. Mapagtalkan dagichay. Nasayaat nga rod, anak ko. Rumarak biit. Nay, papanam. EJ Plaza. Inakagpagnapag na. Kailiw kung to'y lugar tayo. Isungagpagnapag na akman, nana. Papayaban na kano ti ada iti table tree. Asino nga talay jay? Aday ta. Nakatalikod ni Sojak mabigbig. Yes, ma'am? Hi. Kumusta ka, Josiah? Alaya? Wen, siyak nga Rod. Kumusta ka? Nasayat, Matt. Sika, kumusta kan? Nagawit ka gayam. Naimbag man ta nakapasyar ka dito pagpapaayak. Wen may liwak ngamin kan ka, Josiah. Agpaiso? Kinapod no na, oray siyak. Kailiw ka mata na makita. Kat agyaman ta nalagipnak. Damag ko na bayagan na nagsina kayo itasawam. Wen, adan sa bali nga asawa na. Iso anawaya akmanan. Okay nga ron nakasta. Anyat kayat mo nga inuman. Ibagam tayalaan ka. Anya ti kayat asawan ti panagkuyog-yukin ni Josiah, anak ko. Nagkinaawatan kami manan, nanang. Anya? Ay, anak. Amangan no agsangit kan tumanen iti udi na. Saanan? Ipasiguradok dayta kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Aramidang matinaramid na kanya kiti kalabas, nanang. Anya? No pinasakitan kan pinasangit na kiti kalabas. Kabalakmat nga ramidan ti kastakan ko na ita. Anya ti pampanunutom nga aramidan, anak ko. Sana mabalin ajak mabalas tawanan bain a lalaki, nanang. Ti kayat ko, lakamon na matiim palakam na kanyak idi. Agyamanak, may kasar ka matlangin, alaya. Wen, Josiah. Kat nakaragragsakan. Claire? Apay asikat tinang isuot iti trahe di boda ni alaya. Kat siyakmat ni Alaya, Josiah. Saan? Sika ni Claire. Saan? Siyak ni Alaya. Saan napod mo daytoy? Puno, siyak ni Alaya. Sige, agmartyakan, Josiah. Saan asika ni alaya? Saan asika, Claire? Saan asika? Nakitak ni Claire, iti tagtagainap ko. Dili ba ka talaga iti karisma, pare? Agasamoy, iti likudan, tinaramid mo ko ni Alaya. Napakawan na ka. Sigamat, talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal may sa. Sabaga, mamadiak iti dayta, pare. Oh, kasanon ti managabrod mo? Di mo flight lang ang tururayam? Naimbaga no, palubusan na ka ni Alaya. Diyak nga roda mo. Diyak pa ingamin na ibagakan ko natin may papan iti dayta. Agyaman na kalaya. Nagtanok ti panagayat mo. Napakawanak pa eh. Josiah, mabalin ka di. Lipatan mo tinapalabas. Di mo ni panagip. Ti agdama ti panunutan ta. I love you. I love you to. Agdinata ko man. Sure.
Day talagayam. Napanan ni Alea, nana? Ay, dayta nga rod ti parikot, Barok. Nagluwas ang nagpasyudad. Anya? Ay, panagkunak, di kan mang namnamakin ni Alea, Barok. Anyat kaya Tiyosawan? Saan apod no amakiden na kan katyanak ko. Anya? Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga itapay laang, lipatemon ni Alea. Panggap na kalaang abalsan. Iso anakiin nayat manen kan ka. Anya? Wen, Barok. Impod no na ti amin kanyak. Talagang amin anasakit tinakam na kan ka. Gapo iti panangisukat mo kan kwa na iti, Barok. Iso adi kan mang namnama kan kwa na. Katap no mamati ka, awagam iti cellphone na. Tapon kam ti imbagakan ka, Barok. Da kayo ti agsarita. Anya? Nakontak mo ni Alea? Saan pa'y pare? Manong aldaw na jak makontak. Anya? Pare, husto lakit di timbaga ti ina ni Alea. Akayat naklabalsan. Nasaysayat ko mamatlaang na makasarita man ang bag. Hanggang di mo matin makontak ako nam. Kan may sa mismo nga inana dyan ang ibaga iti dayta. Imposible mat nga gulbod dyan inana ah. Diyak pulos ni namnama amaramid ni Alea ti kastoy. Nagsakit. Agsangit ka matan. Pasensya pare. Diyak lagamit malapdan ti agsangit. Ay atak ni Alea. Iso lang tinayat ko iti kastoy. Nagsakit tinamuak. Apay anaaramid na ti kastoy. Kanya ngay ko, di mo ninamnama kasta ti aramidin ni Alea. Aklunan mo na tigasat mo. Aganos ka. Nalabit. Kaya't namot ngay pariknakin ka. Ti kasi parik na miti kalabas kan kwa na. Anya? Diyak mo tayayaw na ni Alea. Tamog mo tamadi ti agibalas. Hanggang na maminsan. Mawatak tirik na. Nang runa no lagi pag tinapalabas. Iso di mon kuraan. Awatam lata ko man, pare. Mapanam, nakarubot ka mat, pare. Diyak lang magbagakan ka, pare. Hanggang mag-flight akon. Anya? Ay, no kasta, patuluyam ti agabroad. Uwan, pare. Tapinanawan nakmatlangan niya, Alea. Nasaya atay mawag ka anak ko. Ni Josiah, nanang. Napan ka din balay. Wen, katla ding ita kanak ko. Diyak kaya ter aramidam. Iso nga imbaga akong ti agpaisukan kwa na. Anya din ba kayo? Imbaga ka ti planom. Akayat mula apasakitan ni Josiah. Apay imbagayo ti kasta. Isumot lang dyan akong makontak ti cellphone na. Ay nakat no nagpamanila ka nun kuna ni Alphone. Kapkapan na launay. Agabrod mat gaya man. Nasakit para kanyak. Timang panaw kan ka, Alea. Ngam nasakit tinaramid mo. Ngam di ka kaya tasidiran kan gurayan. Ngamin, amok matas ibabasolakan ka. Ayatan ka, Alea. Josiah, Alea. sorry. Alea, please. Gusto na. Di mo dagdagan ti panang pasakit mo kanyak. Maasik ako makanyak. Madudugo na yun to'y puso kapas pasakitam. Pakawanan nak. Nakulaapan ti panunot ko. Agbabawi ak itikas dyan nga inaramid ko. Aklunak. Puno ti imbaga ni nanang kan ka. Ngam, aduyak nga gid daw iti pamakawan. Kat, anyang harap ti plano mita. Ituloy ta ti relasyon ta? Lading itak. Ngam saan na mabalin, Josiah? Apay. Saan ta mabalin ti agdan na? Ngamin si aasawa ka. Nagkasar kayo kan ni Claire. Ang nagsina kami na. Uray pa'y.
Basta lipatan na kon. Tano siyak, nabayagan alinipat ka. Napukawan ang namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Gapo iti naramid mo iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Wen, napakawan kan. Isong awanan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Good luck laangan kan kay iti panag-abroad mo. Manulabo na nan. Agbakasyon na to ni Pilipinas. Agtambayak man pa dito eh. Maguri ka. Kasla mabigbig ko da dya babae. Isungag pa iso. Claire? Josiah, adda ka dito'y abroad? Uwan. Agduan na tawan ko dito eh. Jacqueline Pagarop. Nag-abroad kagayan. Wan, Josiah. Masapul nga agkayo dak taawanan akon. Anyat kayat mo sa wan. Nakababain man niya ibaga. Ngam inibos jay ex ko ti kwarta. Kan amin atawid ko kadag iti dadakkel ko. Kat winaldas na amin iti sugal. Anya? Mangur ko ra nga sakitan, Josiah. Iso nga ikagkagumaag ti agurnong. Sige, kumusta kan? Kastoy. Agmay salata Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko, Josiah. Nabayagan na napakawan ka, Claire. Ay, uwan kaya? Sa dinong iti pagnanaadan? At the boarding house mi kadagiti kakatwak. Anong sakti makisin nagsakadakwada dito eh? No kaya't mo, umay kan iti boarding house mi iti kadwak. Dudwa kami laijay. Ha? Sigurado ka? Wen, agpakada kanton kadagiti kakadwam. Taumakar kan iti ayan ko. Claire, ay ayatin na kadipay. Apay kasta ti damdamagam. Sungbatan ti damdamagak Tapno masungbatan mati damdamagam. Unay-unay, Josiah. Sikat ti first love ko. Ay ayatan ka mat, Claire. Josiah. Talaga siguro adata tinay kari para iti tunggal maysa. Isong aurnusan tanti amin kadata, Claire. Agyaman na. Tadapay gayang pasat ko iti puso. Nga oray kasya iti naramit ko. Sikati talaga para kanya, Claire. Kat si kamat ti talaga para kanya, kani. Ikarit. Agbalbaliw akon. Diyakon aramidan dagiti inaramid ko kan kay ti kalabas. Agbalina kon anasingpat kan ka, hani. Agyaman ak no kasta. Mga barwanan ta. Ket mangrugi tamanan, Claire.